الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، الحياة مراحل. مرحلة ما قبل الولادة، ومرحلة الطفولة، ومرحلة الشبيبة، ثم مرحلة الكحول أو العمر الزائد كما يقول. فهذه المراحل فإن الحياة كلها مهمة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقد قال رب العالمين فيما حكاه عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، حيث يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. وذكر الحياة كلها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر فيه وعن عمره فيما أفناه. إذن فالحياة عموما مهمة، كل مراحلها مهمة، لا تخلو مرحلة منها إلا ولها خصوصياتها
وأهمياتها. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم خص مرحلة الشبيبة من بين هذه المراحل كلها دل على شدة أهميتها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وذكر في المقال عن شبابه فيما أبلاه. إذن فهذه المرحلة، مرحلة الشبيبة، جزء من مرحلة الحياة. الأصوليون يقولون عطف العام على الخاص يدل على الشمول، وعطف الخاص على العام يدل على الأهمية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول: تنزل الملائكة والروح. الروح من الملائكة، لكن عطفه على العام يدل على الخصوصية والأهمية الزائدة على السابقين. فهذه المرحلة عباد الله مهمة جدا، ينبغي للمسلم العاقل أن يرعاها ويهتم بها كما أمره الله سبحانه وتعالى. يجي الله سبحانه وتعالى على طول شيء يجي هنا وقت يجي كيوني إن جامي من نعمة جماكولي إموتي جماكولي ولا نيجي إنسان كي ينام وند مرمتين ولا يقول شما كان الله سبحانه وتعالى كو بجو سنيدو يورمتين وموتو وموتي من موالي بنو آدم وديهم يمفت الله صلى الله عليه وسلم وديهم إلى أهل السنة والجماعة لأنه ممكن يفعل دي الله حالا جامع لمؤمن جامع وكان الله سبحانه وتعالى وأن جامع يده قال ودي جامع بنيمة جماعة كلهم إنوان كما ربكم محمد صلى الله عليه وسلم ترجع الله سبحانه وتعالى قال بيتا بجامع كسير كما صاحبا ما إبن إذا بنا قد جيب المؤمن يجب أمام المؤمن أنا ندرنا كدروي شنو في المسلم يجب تتبع يوصل به يقول الله سبحانه وتعالى تنو لك إذا نندو قلنا من أول الدو إذا واني إسكالي étape دي étape إنه قلنا نقولنا أبا جبنه الوالي سيدنا صلى الله عليه وسلم تني فالا ورسله كهون ورده دوك في والأرض كهون وليويتا إلى صلى الله عليه وسلم ماكي أو عايش بكرة فالا رسله عايش فيه ورسي في مولو ونيه ورده دوك فوق فيما كما كان يقول فيما بكيسا موتي وموتي لما باهي رايكو بوليس يماريمو شابوني كان يقول بقونا ندبي كونو المستفيد الأول على المفتوري على منطقة. إذن الله سبحانه وتعالى موتي كما أتاو فيما ولا ما دو أرض، فيما بريبارا ما دو أرض، فيما كباما أدو أرض. أجتام كل ياتي لكم وكلا نقول ويا هتاو ولاندو سوكاني كما بكم ما بكم لاندو كما كان يا هارو نك كاتا بين أولو جوني متو كما كان لاندو فيما كون هاغاسا يولاني لاندو فيما ما بكم كان هاغاسا يولو فيما وتعالى دون تلاقي تمارين تمارين بروبلم تما هذا awamata wonde no hanirino taw woni ko bonnitata gonna malal fi yawnu malado parce que woni façon di bosi goddo agirino aduna ala wonno mal souci seeda hay so mara bakkate mun ko ala mal souci kam kadi sago makko dum nano ko arirayno ko yon seeda na ali dum do préparer de gila arde dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi do fiya andi wonde makko ay porta wati tiral mani woni arde préparer ko fi ma do ya arde kadalo ingandi lugo donc go en alama de detail joti ani ko do wadate ko ngandi no tawa e mo'tagol e heba do suba gol ko inde mo'tere faano e mudum jorto e mudum goddo to Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah o wi wosi goddo innama inde tay modo makko do jorti e mudum ko buri ko mo heba jebal e dey inde dan sani ko Ibrahim ko faana ko wi won juldu tawhid woti ni do hay da faani dum
ko buri ko hebe gamale be ni ko wadi ara be ni ara ko subhana ma ka yimbe modde e yi hande Allah sallallahu alaihi wasallam sahaba be wal ken be ba ki de mod e do ni ko ba ke sansi ki ma bele ko do na e na ba no ko da ko ka e na no an ko ni be ta ko do kada nyande ko do na mi ko ka bi o na no be ta an ko ni be ta ke sansi ki de zamana inna ne kali e ɗum kadi ko important tawi joni innama sonde jibinama innama yo hirse innama yo inde innama yo subana inde batte jeeɗi hat ko ama innama yo jummodir ɗum ɗo fof holde importance ma wona joni ɗum ɗo fof tawama wona conscient taw ha joni ɗum ɗo fof ko moƴƴere nde ala joguirma puisque ko ɗuman janduɗa tawa ɗawi ibrahim tawa ɗawi ahmad ɗayɗa aboubacar tawi no hina an waɗi kono haala ɗum ɗo ɓay tuhi ko yamira ki prépare golma ɓe hiddinidi muɗum ɓe siko ñawni siɓe tooni kaɓe o ɓe wawa wadde ko hani wadde ko fiya oɗum neɗɗo ɗaɓɓaɗo o ɓe gandi o marhala ɗo ko marhala e marahil gonango marhala sukayagal kala koɓe nutadirti sukayagal fuɗɗi e duggewi woɓɓe reni sappo e ɗiɗi sukayagal no fuɗɗi yehi ha duɓi capantati woɓɓe wino yehi ha duɓi capannayyi o ka hiɗɗi ɗon ko ha ɗo sukayagal ngal landi ɗiɗo gila duɓi sappo e ɗiɗi oɓe sappo e nayi oɓe sappo e jeetati oɓe kele fee ɗo woni mo duɓi sappo e ɗiɗi on ɓayi kamɓe koɓe gulmano ka deftarajim hadid wono ibne hilikan kamɓe koɓe konti ina wiya goɗɗo rajul hayso ko rawi firliɗo ko wiya rajul ɓuri ɗon so heeɓi hadiseɗe o firli ha o fettiɗoɗi kelle fiyeɗi maɗum hara o helli fanno law sabu ɗuɗɗugol e sabu lutete ko liyeji ka woni ɗo bihtisar haray andugol meɗe wondema ɗan ɗo gurdal sukayagal ɗan ɗon kadi hitan yettinati mum laaro Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin o woni fi annabi ibrahim no sifanade situation makko o wi o ƴetti gurdam makko ɗan fof fi majjan kanjanga fof majjanoɗa woni noon o ki Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin donc mahyaya gurdam makko ɗan fof wettinade e gandi gurdam ɗan huɓiti ɗo onon janaɓe sanu kamɓe kadi ɓe ma kefti gurdam huɓtiɗanɗa kono ɓe heɓtini fi gurdam sukayagal ngal ɓe maki o hadise mo nanɓe joni jangge ɗo wo ñande yawma qiyamati goɗɗo busataka dari ɗo so miliki ɗawol makko hawɗande pijinayi ana omo yeefima afna ɓe nandotema no ndarmu gurdam ma ɗan ɗa wuurɗa capanɗe jeegoo ɓe nandotema ɗan gurdam ko e honde hoore honɗum ɗan ɗon feɗɗi les grandes questions, les grandes questions, maintenant je me demande là. Alors nous nous faisons tiens. فلم يدعنا لهذا السؤال جوابا وجواب سواء. وقت كان فاروقون وجابوا لنا. فأنا دعاني الله سبحانه وتعالى جعلي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وجنودهم بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى هوني نجي غوريما نجي فوقي كبانما فوقي بانما فوقي غوري وغوريما نجي سيدة ولا ما تجي يوكيا داري سوى بوكي غوري ما تنا غوري وجنودهم بما كانوا يعملون لو يوم نحكي ولا أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كم كويس لو كان يوم كاسبي غوري يه idan ɓe gandi ɗo o sukayagal ino hertina ewo hadis mo niraɗo sa sallam maki ɗo an umri fima afnahu ko hoore honɗum gurdamaɗan feɗɗi ɓe hikkiya so ɗo wo an shababihi fima afnahu koye hoore honɗum feɗɗiɗa sukayagal maɗa jeunesse yagal magal koye hoore honɗum feɗɗi puisque yimɓe funi woodi kamɓe sikkude ko maɓɓe rewata Allah ko maɓɓe yiyatata julirde ko maɓɓe julirde wiyete ɓuri ɗum maɓɓe julirde maɓɓe ga julirde maɓɓe ga julirde hay kono fukaɓe gannaɓe julde wonno nelaɗo sallah sallam hay marano fukaɓe ga julde maɓɓe iɗan ɗanɗo gurdal iɗan hittitan fof ko wono noon sukayagal ngal ɓuri hittude muɗum fiye andu sukayagal ngal no hitti hadise je tati ɓettode hande hadise arano o anelaɗo sallah sallam maki ñande yawma qiyama yimɓe jeɗɗo heɓa ɗowdi taw ɗowdi ala sina ɗowdi makko ɗi sabatun yudhilluhum llahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu
والله سبحانه وتعالى أقول له وقت يوم القيامة لكن ولا يحاول المتعمون وقت لكن بهذا كقول وكذا وقت أكيد يقول كل بحسبه كنا إذا ندري منهم على أنه هو المكة عمالي لكن نيا لكن وقت هذا بيقول هذا النبوة يجيب بكايا سرحمة فبيني من يأكل ترى نبأ وشاب نشأ في عبادة الله سكر ترى كان بسوق يا كان بابا قال في إني قال في ربنا الله سبحانه وتعالى ترى في كان بمأتي وهذا بكفر بمرنتي يوكلي يربح تربو كداجي كون دون تريتاك يبين هم بسات يعني كدار أدنى ده مكيا ما يحسب يعني لو هوني ريت هذه سليم مام كان الله صلى الله عليه وسلم بقول وصحابه له أنا يغني وبيبي بسوكا كيف هذه سيدنا وفي لي هذه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقالوا تبع رسول الله عليه وسلم كعبين نووية وي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ولا لا تولن حركات لا تقوى تقول لما كان يقول آمنت بالله ثم استقم لم يقول بي أقول مني الله سبحانه وتعالى بأركانه وشروطه وضوابطه قل لنا الله يساعد الموضوع ويتقال الموضوع سيقال الموضوع فيو جوكتو فيو الله ثم استقم إذا دوين عندي حديثة ديمون حديثة تبعون قولي حديثة باب وقولي يوتر بيان الدلو في كويدو وعن شبابه فيما أبلغ سوك يا جماعة كهون تنقل فئتي ككافيتيريا ككيوسكي كبالو كدوبلو تيرنجي فئتي هكرابة ekonan demudu odo so ya kana na feti yiri ko jema petu dula tasuma odo so ya kana na feti ala feti lana to do mo alamu minka wan ni muri ko Allah da do dawo ni bisa awa fete do fena de masta pesa tini tema de sere de hore tema de sere ke do no ka pena ta ko be de wonno no ke mali do do wa tawo de fena idan e gandi do ne don solan da masuka ya gamba ko ga fetti ni galon kunno no woni non masuka ya ga no ani e go hitina fi mo ali ka alquran de fo mayre isali fi pantu gol fi yimbe suka be feewo ko de fe suka ya gamba ga dali do Allah subhanahu wa ta'ala fukra de isa ana ibrahim annabi ibrahima leydi irak ka wonnoɗo premier o noddi ɗon o waadi e nani wonde makko o soppi sanamuji maɓɓe ɗin e nani ko ɓe haaldi ɓe fotti wargol mo sunna mo nani ɓe gandi e sawi en jaalenen one nani wole ko honkono wonno on neɗɗo goto fewɗo wottidini allah tabintinani allah ko hana tabintinanede ko renti jokki peewal waɗɗiti majjire di majjuɓe o suka ɓayɓe ni man faala hada bi alihatina innahu la min alzalimin ene ko honkoɓe soppiɗi salamuji ɗiɗeɓe teɗinen ɗo allah ɗimen ɗo oɗo toni e kamɓe tiɓe wi qaalu samina fatan yadkuruhum yuqalu lahu ibrahim fatan mi nani sukano aybinaɓi mo ala ɗiɓe moƴƴa on ko Ibrahima wiyete no demon no wona enquête daro tawi wonda di mum e yino ko suka ya ko suka woni wadde ha yimɓe ɓen feewa ko kanko faala yimɓe hakkude majjirde ɓe dokka taw hiɗo suka Allah woni ya ɗum ɗo tokki fi sumaya gagal fi enen hen toɓɓe yo faam wonde ma ɗon kadi ko important siɗaɗo mawɗo ɗum issa o haalani annabi Ibrahima waɗi hunde mani hara o toɗɗakinigol fata o accanumɗo ɗon atubul hawra mawɗo nayejo ina noon haɓe kadi julodire o allah no moƴƴi e wiyatano boni kono harayra o raati ko hetti ko janɗi o tawata ɗum ɗon ko wawta rattrapade ala monamo naata janna kono haray ɗumɗa ko feƴƴirimo ko ɗum ɗon rattrapata ɓe ñi si jan himɓi a lokkata
yono ko occasion mon na suka ila tibi sa ko didi to ila wade sa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim do ko ne Ibrahim suka dari do annabi Musa alayhi salatu wassalam kanko kadi yo ya sima ko dande ganda ko yawno tawi annabajo mo Allah woni di on o wawata akkude mo yaada sina suka tare mar wondide donga o mari inter mama ko donga rebe won kono bari fokkiti ha gon o setyagal makko do setyagal ngal no satti ko fi Allah ni no tiidi no dolni si feƴƴi okkaɓe doole annabaku ɓen doole annabaku bo si ɓen ɗon feƴƴi okkaɓe doole annabaku mum si ɓen ɗon feƴƴi ko wawata ƴettude relais on para ko sukaɓe ɓe ko ɓen ɗuma ƴettude relais o hay si ɓeɗaɓa ƴetti kono ɓe wawata waɗugol kenɗe ɗe fof no haaniri noon sinoɗo joni yoynama ɗo julɗo joni ƴamu dayi hay so mowiri ɓura en yi juridaji kay ɓe hettiɗo to juridaji ɗi fof aɗa ɗoɗa julde ka jooɗi ma ka ɓaare fe aɗa sodi jooɗi ko ɓaaro safa yeeso ma ɗi mo safa ɗiɗi tati e safa yeeso aɗa kurte toɗa so hetti jooɗi ko ɗo mo ɓaaro ko firno ko watta jooɗade heno ɓaaraki ko watta darade ha mema haɗo jooɗaki kono suka ne wawi darade ɗo haɗa nasimaɓe sukaɓe dartoɓe 90 minutes dargol écran plat fi dargol ballon a'udhu billah goɗɗo suka ƴetta 90 minutes 120 minutes mo dari ka hoore kolli maɓe kala fuuji ɗi imo daaro e ballon e Barcelone ma goɗɗum a'udhu billah sifa ɓe ɗo yo Allah dande tawede sifa maɓɓe wallahi dari ɗo kissa nabi Musa o wi wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrayni aw amdiya huquba fatahu annabi Musa tawi wawata yaade yawmo yasima ko sattuɗo ɗon ayi a wasono satti hawyoyi laqad laqina min safari fi safari min safarina hada nasaba laqad laqina min safarina hada nasaba e hawri e sattede e wonko settiyagal gati tawi hommo o wawata yaade muɗum himo manɓe saha wondi ɓe buy kono ko suka ɗo woni sukaɓe barkinaɓe sukaɓe hawrindinaɓe ɓe tawata hiɓe wondi e moƴƴuɓe kamkoɓe tindinoɓe laawol moƴƴo gonɗi ɓe jogitiɗo ko ɓe woni sukaɓe ɗaɓɓal men daari so ngari joni e yimɓe joni ƴettu issa annabi Yusuf issa annabi Yusuf kadi o haala ko seeɗaɓe Qur'an ɗo famullani sino waɗede hande no woni sukaɓe ɓe fanɗi 99,99% mo debbo ɗaɓɓata o ronkamo rewde bilas ko sukaɓe ɗaɓɓude rewde nana ɓene gaari noon tawi rewɓe kanko tigi joni noon annabi Yusuf ko suka o jombaali mo woni kadi e condition ka suuɗulamo woni landetake sa e nemaji no ɓerɗo woni condition wi makko no fiiɗi siko ñamgol kawalete e fowtere no woodi kono daari ka Allah subhanahu wa taala hokkimo tembe ka o daɗi yo kadi ko suka haɗa ñombaali moraɗe suka ko ɗon Allah dande tawde kanko ko debbo ono raɓɓude e faddi hande mo debbo ɗaɓɓata Allah subhanahu wa taala on kam mo jaribade audu billah yo Allah hiseni fof kadi birtisar daari ɗo fi andu hene nabi Yusuf ko suka ɓawo inni yabati inni ra'aytu 11 kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين باي ما بقول يا بني لا تقصوا يا كلا إخوتي كتكين وكذا يا بني قولي بقى يجي بسوكا قولي بقى سوكا إذا بسوكا هني بقول أبادو ونقول واو جوك تعالي خوري مولو إننا بيو الهاكا فونغو إن جوتوار ما كنا نقول بندو هو جندو ويون تيجين تهار ويا حال توفيو ويا حال كامتيرو ويا حال كهيرتيرو ويا حال كفيجتيرو كرو دو بجيلو نير تندو أورينتو كورينتو كفي دو من هذا نا لا ولا هم أنا يوسف هيوتو دو كلام كبير هيوتو دو كلام كبير
yo no ngana YouTube dan so na ben sen ni wala mako ko ina wala be sare ki sen so na be bui si so na be lamba ma wala ti be seta ko mo di wala hay no kambe bondi kala ban ko hon ko woni secret bondi sa boni an mi hawtu no be fo nyande ko kala mo no hudo toy ko woni ci ko njaali ko so jombi ko eta way ko mufti o sawdi hala do dali hala do abbe ko wa ta sen daga be makko hay ci namu dagi do hala ko be hakko do be nanu be dali kono salami mo joni kanko mo tawali hala wuti no be jabata so feri ko fandi wo hay ko lambe do man ngal ande jango di ko tugo ko yudo ko fala kan no dara la bius par exemple issa do ko suka jogi ti hore mudu gaay won ko zina suka dai no segi no mare issa hahin gadi munyal e fi dinaka pay de mandi ko sokuno so kam salamu joni kaya no woni do oyno ودخل في السجن فتيان suka bi do na ke tay mon kan question ande yoni suka beta suka ba ni na ta dai suka go beta hajo ko fiye ngambe ko suka ko den woni uti fi ronda ko responsabilité ka do ni ana bi Isa alayhi salatu wassalam ko men ko suka wonno kan ko do wonna ko jenti ha ko capanta ci jogi du capanta sey non joni du capanta nay ila du sappo ni ha capanta ni woni hono jogi suka yagal e am ni jaw kan daw jenti dum ko du capanta ndara jahiliya bi majjere wi annabi Isa dartino kanko du ko suka darti وفون تيغلا تبي كابو فولاري ما بي بيوري هذا سوى تاريخ الولاد وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه له سيغالي كو يتمين يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنب سورة ألم نشرح حركوا دراسة تاريخية معلوم دراسة في حياته صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن تندن الله صلى الله عليه وسلم كوريل يكون يقول سبحانه وتعالى تنكو امبورتا ونقول وجدة فيمتا يرتا زنتا وتاقبل يقول سبحانه وتعالى تنكو مهم يقول هنكو الله سبحانه وتعالى أن تندن الله صلى الله عليه وسلم وكان هو يقول وي ألم نشرح لك صدرك كان كو بفيرو دو وي داي تفسير كو دو ولي سابي جيبا كو وايا ما سابو نزول ده تفسير وفون الله وصلى الله عليه وسلم كبون ني هادو كغال حليمه السعديه كودون ملكه بجيبنا باي كو جابا دي فيتا سوكا دي فيتا ده بنا ني رب صلى الله عليه وسلم والد مو بوتي جوتيو دي سيكي درلين بيام سي تو بودو بودي دوات نوني نون donc ko fondo su daga demi ko idda ton ko bele ma ko boni idan donc fondo zaman hombo zaman su daga no diga idan nan su daga no ko ga sitami alla andintini ne la do fi dum and today ina hande tuddi mo dade ma boy na hande le fuddi mo dade ma hadi do non tra hadi ko agati ma do wala ala ne jibika yatiman fa awa ووجدك ضالا فهدى وهيك بسيطة وهيك قلنا وكيسان ويوكي بيان ويسطر ألم نشرح لك صدرك كل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلنا سبيادا في وقل من تنكم قبول امبورتا سيغالي جوني لقمان الحكيم
o do kadi ko annabajo e konngol karamo koɓe goo ma ɓeyni ko ade moƴƴo wonaali annabajo oɗo ndaani kanko kadi ko suka makko woni yewtude muɗum suka wa id qala luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunay ɓay kuga ɗo ko suka woni wajade wonnama ndaani bonno ɓiɗɗo makko on waɗi ɗen ayi jokkodinoma sotto kuman sa jangguiɗe a taway Allah subhanahu wa ta'ala no waɗa e suka nema si tawi o utilise suka nema o gera hara lawake a gari ha 40 na feɗɗi hara e feɗɗima hara laabi on période ɗo ha laabi tawi a darata ko harmi ka télé ka Facebook kono ɓaye ni 40 ari fo 30 ma arano nan 40 arano fof hay kala ko boni e waɗa hay si Allah jaɓanima tuubuye a moƴƴa feewi a naatoyi aljanna kono haray o 40 maɗo oɗo ko wonnoɓe ɗon ɓen heɓata kon heɓata ɓe jeeya muɗum won dakaɗe rewdi wona dakaɗe rewdi ɗo idan ɗo mandi Luqman kono wayde ka Luqman ibni yewoyi ha Allah subhanahu wa ta'ala manti suka o si feƴƴi e Luqman o kadi ko suka yeeyi e qissatu ashabil kahf ɓeɗo kamɓe kadi ɓe waɗi ko billete histoire Allah subhanahu wa ta'ala wonane fi maɓɓe duuɓi temetete ko fayi ɓe waali ka fammere woɓɓe duuɓi temetete woɓɓe wi wallani kono honno amen fuɗɗori innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sukaɓe ɓe sukaɓe timma saba ɓe suɓodiri hakkude maɓɓe ɓe waɗi association ɓeydi si Allah jaɓi en etoto ɗi jahiliya wondude liyeji men ɗo etoɗen ha itte shirk ko won ɗo kon itte tawhidi wona dewal ngal sella ara ko rewgol Allah ko dewal sellugal ɓeyni ɓe hawre sattele kono Allah subhanahu wa ta'ala walli ɓe koɓe faalano ko laati ɓe yii ɓay Allah no andi o windi ɓeɗo ɓen ɓursaman ɗo ɓen ɗo ɓe moƴƴata ɓe jerdi ha ko yetti ɓe yewade ka fammerɗa ɓe woni ɗon ha ɓen din génération wi ɗon fof feƴƴi holto noon so artitroyi ɓe hannde kadi ɓe waɗi ko mi wino ko ɓe waɗani Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗani Allah subhanahu wa ta'ala ɓe darni l'islam ɓe darni pewal ɓe darni tawhid Allah subhanahu wa ta'ala wolli heɓaɓe ka suratu ka Qur'an goɗɗo suratugol kala koɓe pédagogie ɗum ɓe tago suratu shabab suratu kaf ɓene ko suratugol fi suka wonowol fi suka nande ko goɗɗo sukaɓe hara ko woni haɗno ko lugol instrument musical e o organise gol soirée ji dansam maɗum organise gol kermesse ji e programme ji fi drogue mana ko nandi mu ɗergol ɓeɗe liggi nagganno kamɓe hara ko mbaadi ko yaɗa maji ɓen sukaɓe ɗo na haalede naati ɓen no few ɓen ɗon fimaɓe o haalede koɗo ko tok naga sen yimi ɗon aren issa yasin o kadi ko suka kanko kadi o waɗini o ƴetti gurda makko tan o okki fi Allah ɓay o waajiti ɓe nde waaji o gara ɓe nangamo ɓe wara o wurta ɓe warama o wurta fiyoɓe sabu lamɗo inni o ba jahile jokkodiɗo gisam juuti kono ko raɓɓiɗi kon ɓe wi kamɓe koɓe Allah yono wini ko Allah hande kamɓe joni oɗon waajani hina o Allah ɓe mono ko wi kon hina o woni Allah no toon gara ɓe hirsama haɓe gayra mo hirsama e hirsama tum ɓe gandi hirsgol mo yiɗi to ko wanna goɗɗo ko tatigol waɗanima batolima ɗum Allah muyi fukkodira ɗoy mo kadi wino acce wiyeni ko yo addu woyna Allah ni na woni Allah ni Allah mo rabbul alamin fawqa samawat dow gal addemo kadi gaddamo kadi ɓe wannamo kadi ɓe hirsamo kadi ko wanne ko seeɗa tew ɓe gana ɓe sikka ɓe ganike dakitamo tum Allah tokkinna kadi ɗoy mo wini yo acce wone Allah oyna Allah de Allah rabbu samawat ɓe oyno waɗata woni yeddo ko watton ha wara wuni sino fala wadla be ni awa nami ñoy naw ni Allah ka be ni be so fala wadda wina bismillah bil gulam inno nen jande ke inde Allah bay ko e do ka ko gulam ko suka bismillah bil gulam ko suka o di murda makran fi Allah woti ni ya ko suka won tabi bismillah bil gulam hisimo o may hana kadi jamani bi fo feeru no daga be ni jakka na woni Allah bay de hisina be tan labi na ma yaari o rabbul gulam wondo sabu ha o do mal ko woni Allah tigi tigi yo dali kanko wakkili
hara fewete ko sabu makko gurna makko na sakri ko gurna mo fiyo fewa hande wodi wi hay intérêt mo ko fanka ko bandi siratam ala islam yobun ala ka hadu dala sabu intérêt mo dala o do ko gurna makko nan am fu fiyo yimbe feeru de anda ko Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah rabbul alamin kimi de hal ko gissa sahaba be Allah sallallahu alaihi wasallam ko santio sukaɓe ne ibrahima e fewɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam te min ni kontay en wawata huɓɓinde ala men ɗo wonanaali ibnu mas'ud ibnu omar ibnu abbas ene naali alamo naali abdourahmane bon awf alamo ne monanaali fewɓe ɗo sukaɓe ɓeɗo fof sukaɓe ko madina ɓe jongoyi na makka hay sukaɓe on ali ibn abi talib ali ɓeɗo fof sukaɓe ali ibn abi talib ko madina o jongi na makka hal ni wonde makka de lama sa dow jël ñande bay hayno kanko ɗagga suuf gela ɗo aboubacar siddiq ɓe abdoullah e abdourahmane ko ɓeɗo wonno kibɓe fi hijra o oya kibɓe fi yiyata ko information oya kibɓe fi préparé gonɓe yarate sukaɓe sonnaɓe kadi ndeni aicha jaganeni aicha asma binte aboubacar zati nitakaye ko be jame zati nitakaye bay arabu furi tande ko wadi bawo ko furi tande ko sidebo wadi goddo furi tamo o jetta nyamete di mabbe ni o haddo o dufina o tara dufina arabu tan nyamete di woni arabu furi tande ko do hay bawo do ko kanko na bana no be ka fammere ba tande ko ni la so woni ka fammere ka ba ko sidde ko kanko na bana no do so na do na bana no be ko be nyama ko so be so na do ha ko ma ni fi dina kan taira Islam masira na watu to be ko dum ho wirdo e Facebook yalo eta tiro ko no hakno yatino porti ala ko do tiro ko todi to na tigi be ko watina to o rezo ya ko tigi ha mo la bindini wadi ko ya mo tiro ko jidde ga Facebook ay Facebook no sauditi godum wala ha na yi wa be no se dio do zati ne da kay e wala no se serio bona no se kay idan Allah subhanahu wa ta'ala yalla fewne tabiti wala fewne ene sukaɓe law ko yarli ko tabitine pewal wurnani gore muɗum yite gore muɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah kama yanbaghi li 'azimi jalalihi wa 'ulumi sultanihi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda shakirin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أعمال الشاب أو الشباب الناجح بعد يجب من الله سبحانه وتعالى kirro ne ma ko ni modde ma ko seda no ko ana seda de ko no kanko ni rewete e gonga kanko ni Allah rewete do wala gonga sina kanko bajjo seni do gele do hore mudum gele tagol ne fu kirro modde de ma ko ni ma ni modde meden ni fu do anu ya ma ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka be sahaba de ida dalaga jibbe modde ide ba mabbe modde ni anyande daga garwi ide wiya golle ko hondu woni golle suka wite ko resistro golle suka resistro ka alislam golle suka resistro ka alislam ko hondu ko dawata fi yawon suka resistro ka alislam hala yo konte hore nderde no yo konte nderde no go rata de ganda yo jam go joni ada Musa alayhi salatu wassalam fa yo fokki yaw rata de ganda ko suka yo suka jangu tua janga ganda lu ganda ga wada jangu dina ganda hamuga ganda miliyaga tuna harbi tuna janga tak ganda filosofi janga tak edangi ganda filosofi amaje tagandi ganda miliyaga ashirka kina wana miliyaga nate budu to koramli pio chede la sirari yaga windu gon e loto
ma noddugol shaytan jinnaji ɗi wallino waɗi fasadu rahba ɗum ɗo fof tawa e gandal harbu gandal ɓayyiyande annabi honno ka qur'an qissa ɗon ko hotara soto wakara fi qissatul malakayn وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر قل لي ولا ما تجاك قال من لاقى هذا أنا تي كفر أنا تي كافر إذا كان مهما تروح قلت لكم أنا جانب كل بحسب كان لوني كل كل فرعين كل فرد كفاية أمر بالمعنى نريد يا الله وتعالى مفير ولا بلا والله جوا سلمة هبا فين تعمل سلمة لأنه واحد يقول كلام سيقول فيك قام أنا سأجمع هذا بخاري حديث ما تعالى أول بيتلا الإمام كبري كتفسير القرآن ما ابن إسحاق كسيدا ما بساونا يكمل كقراءة أبي أمر بن البصري ما كان يقول قرآن ساونا ابن تيمية ابن القيم ساونا ابن باز الألباني قرآن كنا ذات فين وعلاكم كنا نهاني كنا بيت الجود جميل أنن وجد من الله سبحانه وتعالى يفكي قال الله عليه شكر نهاني لا أقول لنا وإذا قال موسى لفتاه لا أبعه حتى أبلغ مجمع البحرين يوم يحكم wonde 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 on kattere gam ɗimmon ɗum peewa suka no haani feewde so feewi avenir makko ko ɗo woni réussite makko ko so feewi pike ko ɗon niisi alaa e muɗum wallahi sukaaɓe ɓe suka yaada muɗum feɗɗi e fija jala e amugol e fiimodorogo e yawgo si ko nande siwa ɗiɗi piiji si allah juutini ngurɗa ono mbiɗo on fottoyi ñande 45 on fottees ko makka fottuɗo ويما توان كو اندينو ما كلا سوكلا كو اندينو ما كو سيفا دو ما كو بدوني دي جانغو بول كواجي تي دوك كدا ما سو سياس جانغا تكنولوجي ما سو كدا الاسلام جانغا ما سا غولاي هذا في سو يي ما دادي لو دار كما دو او اندي تان كو فكي مكو انغا دار دار تام دي انتا كو فكي ماكو ina bodu kala mo do ngare ndara da moya mijo boddu ko hare mijo mo wona diri oya mijo yettugol oya mijo nisugol فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله سبحانه وتعالى وصينا الانسان بوالديه هذا قوي وياتي لهم لقمان الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من اناب اليه واتبع سبيل من اناب اليه شوف عليه لقمان يدا بدمه jokku laawol tokkiiɗo ko Allah subhanahu wa taala yani Allah subhanahu wa taala woni yamirde enen sukaaɓe ɓen en fof yen jokku laawol feeruɓe ɓen wattabi rabbul alamin furi jokku laawol ɓen duttiiɓe e makko feewi jokti laawol makko ngol ko sukaaɓe laawol ane eni ƴewga ko moni tamon ɗum wallugo diina l'islam est ce que miɗi ki ankat ñande ko holɗum waɗa wallugo islam e gurna maɗa ko suka yagal ɗo holɗum waɗa wallugo islam ndaaru ɓiɗɗo abubakar go radiallahu anhu kano ɓe fokki fergo no yaama sa sallam heɓe ka famɗen suka makko go wi ko abdoullah omay goɗɗoyde abdoullah abdourahman on abdoullah ɗo ko holɗum woni golle makko ɗen kanko fiyaani je ngandu wallima suka wayol kanko ko jindewe makko ñalol ɓe suure nokku ko heɓotanɗa sina ɓen gure abubakar nde ala bokki puisque abubakar kala ko ɓe nanndi juɓɓe nanndi sukaaɓe nanndi ɓeygu makko nanndi yimɓe nokkel man ɓe defaɓe jonna santi o o yaha waɗa kanko ɓe sokkira kanko ne laaɓa sincèrement e abubakar siddi ka fammere ɗo no woɗɗiti makka sañi hañum heti kaɓe dano joni ko woni nokkugol kono on tuma saynama woga dow gaari haalade no waɗi on ɗon ko si ñalli ñallal ngal fof hara mo jindide mo laade ko holɗum woola fiiniraaɓe sa sallam heɓɓoreji ko herdaɓe jeɗɗi fi maɓɓe si hiiri tiki ɗo daga yaha yeeto ɓe ɓe ñamñami saare suka wallugo dina e kam jikkeɗi ko wonno goɗɗo waɗde islam gongo waɗde islam o tabintirgo tawhid o wona yimɓe kaɓe waɗi ni tabintina peewal ngal ɗaɓɓa gandal ngal kono noon kadi eɓta waɗa e wona influya yimɓe ɓe e wi الشاب الناجح يكون مؤثر لا متأثر وسكا ريشي سكا وكاغونا مودو waɗo influencé e woɓɓe goo wona e woɓɓe goo waɗu kanko production maɓɓe o kamɓe kanko woni victime production maɓɓe o idée ji maɓɓe ɗi
idée ji maɓɓe ɗi en joni hawni victime idée ji woɓɓe goo hawni victime programmation woɓɓe goo hawni victime e systéme woɓɓe goo haɗa ga résultat par ce que ko fewnoma wata ande wonno ɓe jiya e suka haygel ko wiɗe gonɗo ka pewal ɗo ka gonɗo kodira ɗo mo farakatul munharifin wal mubtalin sen gondi seeday e oñiɓe ɓe iɗani kaare kaare fewa seede maɓɓe taw woni ɓurano wiye ka fi kisat rek soto kafiro tigi o wi wa idh i'tazaltumuhu wama ya'buduna illa Allah wa idh i'tazaltumuhu ɗum ade seedonoɓe maɓɓe seedono fes waɗi i'tizal ɓe pottiti daga suka yo waɗito majjuɓe ɓe yo woɗɗito al-battalin wal munharifin wa ash-shadin yo waɗito ɓe fes ko suratu sukaɓe ɗon lawoni ɓe jiya e resi suka resi suɗo ɗofta wondiɓe ɓe on kala mo yiɗa suka ko ɗofta hiru makko e ɓe muɗum andu no ko resisade ɓurna makko ɗa sen daari ɗon ɓe fota dogumana ɗo kala sodala ɗo wasiyade yewtide ɗon o yo wassana l'insana bi walidayhi ɗum woni fuɗɗode aya o wassana l'insana bi walidayhi o wonɗo ha kalandode o yo sahibuhuma fi dunia ma'ruf fi dunia ma'ruf si goɗɗo ne resi suka kande ɗon ɗoftoɗo yimɓe maɓɓe ɗe ma o moƴƴetema o seddinaɓe o wallaɓe o nafaɓe sakkitoro ɗo wi neɗɗo taw won dongal yimɓe ɓe suka resi suka wonta dongal yimɓe yo gollu o heɓa jottu o yoɓe yo ɗaɓɓu goɗɗum ko golla to mayi a suka jangi ha gani yimɓe ɓe ngara gollani yimɓe heɓɓe kioski boka kioski maɗum himo ka suudu hakkude ka suudu e ka kios e ka tere oɗo jota salat mo sallat so anda ka suudu ka sambo makko gonɗon ko musique e cigarette e poster ji e luuri muɗum cigarette luuri cigarette ɗum woni ka sambo makko tan e worgol hala ɗumna toon écran woy haɗa jooɗi nder to jogi woɓɓe ordinateur he luɓaɓe ma wujjaɓe cifan ɗon mo ƴaali ka suudu makko ɗum woni ton so yalti ɗon o yehi ka kios woni ka kios ɗon ko giyawa gaara ko rimeji haalaji mune mana wala adresse anda ka fuɗɗi anda ka hatti ɗuma kay nokku sa woni e kios kila minga kikiɗe tagani heɓa geni hoɗum heɓata comme cash ko tawta wawana wonde ka suudu ma so wari wonde sa heɓa ɗon demiu wonɗo vraiment ɗon demiu nescafé walla demiu siko yara ɓe ɗamɗa ɗum ɗa demiu an haala hoota ka suudu lamɗa hirani no woodi yiri no woodi an haala joni an ka suka hewtude ɗon haɗa koñe ɓay ɗon yiyama ko sino koy koy hawta pa ñamugol ɗon haɗa tañnono ko ɓuura gokku wuri si nokku yeeso ma fe koɗa ko haɗa ɓe ñamete o gokku wullay haɓe tan joni ko ɓen ɓe darano no heɓiraka ñama hawtade ɓen ɗo tina ɗum ko fuɗɗa ñamede o gokku wullay to puisque a honko ɗum hankay gokku ma ɗum jogoɗa ɗum ha ndayna ñamude ma siko ɗimpi est ce que awɗo suka woni e wonani nam nafat so wayi ka kiyos ɗo mi wayi ka ballon to ka tere wi 18 heures ma 17 heures ɓe rata ballon batti mayo ɓe jogi karbo hay tere kala sakko naata ko tere wona ko ka lawol lorra sen ɗoɓe tampina yimɓe ɓe ko ɗum katera ko ɗum woni hayde laawo sasel maki imaki ala ni tari ayde ade kampa ka laawo waɗa ballon si goɗɗo ari fisi ballon mo no yewta ɓe lesno ko yenno nene ga makko non ko ni ko yo ballon ne ko ni ko ɗum tune ka laawo si goɗɗo suka woni kanko hakkude chambre makko chambre o yata jungo ka juuɗi ko chambre ko yandude oy wata moy haka kios oy wata moy haka ka tere o ɗo récital ko makko o récisi ko suka so ala jangude gandal technologie ma gandal islam yo bon o yiwa ko woni dongal goɓɓe ko laaru annabi moussa alayhi salatu wassalam ɓaw o yehi leydi madiana ni ɗum ko leydi goɗɗo ne wi ko hakkude leydi makka ni e leydi misra ni madiana ɓay o golli ɗon ɓay o yehi hade o tampi ko ɗum waɗi o gollu woɗ mane ɓuryagal woɗ mane ɓuryagal annabajo kalimu rahman o golli golle mane ɓuryagal fi yo heɓu ndelti yo heɓu ɗo wuude haɗa tanaki goɗɗo wona donga ɓay waɗi tawi juɗɗo no yarude ɗen ɗon juɗɗo annabi soaib ɓengi ɓe mari annabi soaib woni nayejo o wata yaade yandugol e dambe makko ɗi e geloɗi makko ko kamɓe yata ɓe moɓodiraɓe so ɗacci ha si tawi woɗɓe fof gayni yarude ko mum ko hooti ina woodi hayno e tede ka binde woni ɓanno ɓinde un gara kamɓe juɓɓen fof koɓe koɓe jeego koyni no manki wono ɓuuri gara ɓe tamodira ɓe puusa kañin ndi
e dami ma be ngara yara ma gelo di ngara yara silande kan mo ko ne pusa ora ya je nasara kun woni won gollo man e ko duubi jetati samani hijjati duubi jetati woni gollo golle man e ko yaga fi yo wuro ha ko nyama halal kalima ha ko woni ko wuto ko wuto gollo na tebi e wuto gollo tayi ma e wuto e ko detu na piji har kaado ko suka kan ko ndongo don woni jeti ma ko audu billah suka goddo dali awdo na baade kan ko ya golla fi yo yobe o yo mali ya musa sabta azu ka hara ko ya won don kan ma e tambo ma janga dubi sappo jetati de jamma kala nyando nyanda ndaw ni haba dépenser ko ngamata sa nawni e fere ci scolarité ma bede sa da gaay no na wona wona ma nama bede sanam ta be wata lor do bede atti ni joni jifa ma be woni yo hisu no ande ko no yalla ko ya do na marsa do lamu wi lamu goni la ko sala ma ki de ko e mo do jetta da bobbo e temirbe lan ya'khudha ahadukum hablahu ثم يذهب فيحتسب قال ثم يبيع خير له من ان يسال الناس اعطوه منه كل واحد يعني هو كل من يجاك في يحب ولا بس سنه ما بعد بيسا كل ذلك ما اكراني نو من كانوا بنو كان سواء تقول صاحب ما في الدنيا معروفه او على البيت جيت ما في لا بل هو جو بنا جيت nando nando ko sandar be di gaari no detto ko ma ko reedi goddo ma mo wudi no ko goro ma be be mo masibo siba be do suka be kadi wallahi o tibata nganga no fata on hara ko se ani angal muri yalla fioni ko me Allah ma jall islam muslimin wa kullu shay'in mushrikin wa kal kafirin Allah ma ta'ala ma ta'ala wa ana liman aqaytu wa qala ma tawallayt wa barik lana fiha ma atayt wasrif anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yuzillu man alayt tabaraka rabbana wa ta'ala سبحان الله رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين